Ka senjuk kirang ba shnong Ribhoi district kalayo ban pentemai no ialah kinong kit kam jongka hakaba uba ban buhai makdo ubalong urang ba shnong ka shnong maurong ula syajit kumu Jerman bat uba penuan bor seliang rang ba shnong ka shnong umroi umdok berthi ula syajit kumu general secretary habakran syakilat pathai khubor uba ban buhai ula ai khuble ye ka jing syakri jong kinong kit kam barim hakis nam balaletno bat menta ka ying thmai kan ai shu ya ka jing syakri bat bodin ya ki isu ki badai na ka benta ki pai ba hathem Ribhoi doa ni kesni ka arpunda tarik brai march arajar arpuar ni smau ban penbena sabaro ki warok am song snong jongga dong Ribhoi kamtam ya ki para ramba snong bangila da penjet ban penthmai ya ki nokri kam menta kesni ya ke ba ladap penjet menta kesni ya ki chairman secretary ki vice chairman assistant secretary but ki advisor mereka ki post ni senang je pat kamadian ya ke bam tasmi ya chairman ni lapan kamti ai ba ban buhai makdo long ki chairman jong senjuk kirang ba snong Ribhoi nang ta secretary la je di ba PB Sliang nang ta ya advisor la je di ba NL Lifelong nanta ba W Sampliang nanta finance secretary leje di ba CDCM nanta assistant secretary leje di ba Ronald Hongjo ba Albus Wadri nanta vice chairman leje di ba Pilar Tuso ba di Marius Dirwa ini gede post ke ba nilajet pentemai menta kesni ba nadu menta kesni kan ke komiti pentemai kan sedang menrekam alor babun kimat bat ki isu ke ba nengkong ke bang isno ban penpau yang jing sngu na menta ginong kit kam di borem kam tam yo ba roki sela kumu chairman borem isngu na menta ke jinglam jungi nadu arjar khatsan hadu menta lalong ban yusnam na ke jinglam jungi kolong bian baik ya jenti bat nagaliang jungi ka komiti ke bodi ke batmai ro min budin ya ke ke bai ba roki kla ilayalam min budin man penbaik ya keno ki kam ki bai ilayalam saman bat kidang don giwe pat isu ki ba mangiru min session manekran ya ka sunjuk ke batmai